Da li znaš koliko je dugačak najveći kruzer na svetu? Brod pod imenom Wonder of the Sea sagrađen je za samo 3 godine na brodogradilištu Saint-Nazaire u Francuskoj. Sa svojih 18 paluba, 2867 luksuznih kabina i posadom koja broji čak 2300 članova, ovaj kruzer ima kapacitet da primi 6988 gostiju. U sklopu ovog broda nalazi se 25 različitih restorana, 19 bazena, košarkaški teren, čak i klizalište. Wonder of the Sea, odnosno Čudo mora, marta 2022. godine dobija titulu najvećeg kruzera na svetu. Sa širinom od 65,6 metara, dužina najvećeg kruzera na svetu iznosi 362,04 metara.